Let me see. Umthandazo wesabatha imini sabatha mayilinde wabayingcwele. Nkosi yamakhosi. Nkulunkulu onothando nabantu bakhe. Cela umntwana wakho omncane baba angisize afunde ahlabelele umthandazo wesabatha bese uyambusisa wena. Lo mntwana kuzoba umfundi umshumayeli umhlanga ngoba wade wathola. Amen. Umthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo esizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu.
ngicela inkosi masiphume isithandazana. Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, uNkulunkulu wabantu, Nkosi yomusa, kumi mina umntwana omncane phambi kobuso bakho. Cela-ke Nkosi yamakhosi ube ngakimi. Unginikele lento Shembe ofuna ubangisho phambi kwabangcwele bakho. Ngingaphambuki enqoleni nakulayini ongibeke kuwo. Qinisa-ke umuntu wasezulwini intambo isuka kuwe ize kimi uthi uma uyinyakazisa ingatebi. Kodwa ungiphe ukukholwa okwakwaziwa kuqala ukuthi ukukholwa kwakuyiqiniso. Uma ukhuluma iqiniso wawumuntu okholiwe emandulo. Ungiphe khona uvale namehlo abantu abaningi abangenalo uthando lwami nabangangithandi bangangiboni Shembe kuphela ngibone izingcwele zakho eyifisa ukwazi ukuthi la uvela khona uvela kuphi ngoba wasixoxela thina eyikhathini zasemandulo usabizwa ngenkosi ilanga waphinda wasixoxela thina izindaba zakho zasezulwini usabizwa ngenyanga yenyanga. Ayibonge inkosi. Ngizoqala engomeni 179 ayingahlupheki bafana bakithi angeke ngihlala ngize ngithule ekhanyizami no hlala nje ngezikhululeka ayibonge inkosi ngikhuleka nje bafana bakithi ngiwe hayi anginandaba nawe futhi kodwa yinto uyathanda ukuthembela umkhulu ngiyasinyakazisa isihlalo mina boza kwethu sihlalo lesinyakazisa siyawuguquka lapho kodwa kudala nanisinyakazisa ngo-1968 ngangumfana wayeno-18 years lapha ekuphakameni nabo bafana sasinabo. Lokhu ngiyazi isihlalo ukuthi into endala leyo ngiyazi isihlalo la ekhaya 1968 lapha ekuphambili ngangumfana wayeno-18 years noma no-19 years. Ungamboni umuhle kangaka muhle isidala no-baby face waya ngizwe ingane manje nazinga sidlala lokuphatha enayeze asikayenza zidlala asikayenza so wayenzelana kanjena futhi umasisa asikayenza sona izingane zithi ngoba iy'ngane ziyabona zihlakaniphile kodwa pasobhani uyeza umhlaba kuphela nithi awusikuma nisilapha ekan grave athi sick lapha ephakameni bantwana benkosi ngikhuluma indaba uNkulunkulu othi aqale kuyo ingakayi ngoba inhloso yami ukukhuluma ngoNkulunkulu ngothando lwakhe asithanda ngalo thina ma-Afrika. Kodwa ngiyaqala nje lapho ngiyazi ihlalo ngoba abantu abazi ihlalo kudala sanyakazi ngo-1968 kwakukhona umfundisi uKhumalo la ekhaya uthi lapha ekuphakameni ekhuluma nabantu uthi ngonyaka ozayo imina ngizobe senguShembe imina ezohola umhlangano ngiwise entabeni nabo baba babekhona
Imile ngizobe ngihola umhlangano ngosentabeni sekusho wathi intambama ngolwesihlanu lizongena isabatha wayisebiza itafula lalincanyana lingaka lalibanjwa umuntu oyedwa sisuka kude thina nabafana bambalwa uma esashonjalo ngolwesihlanu wayisebiza ingane wayisethi wozala wathi uyabona wena ungasibeka isihlalo lapho uyosibeka khona itafula la olibeka khona nsukwini ngizokukhombisa uzolibeka lapho usuyabona wayifuna ukufakana ayibona Nkosi usuyabona wayifuna ukufakana asiphume lapha bantwana benkosi esinye isikhathi lesilandela unyazi manje ubaba mkhulu mangixoxelwa ubaba umdluli uthi waphuma ephakathi ngikhuluma ngendaba sihlale sinyakaziso njalo nje nawe uyabathanda laba bantu bakhoshembe noma sebekuhila uyabathanda laba bantu bakho ithi inkosi uthingo laba beza kimi ngobuso kodwa inhliziyo zabo zikude nami besikhona izolo nami you act like you don't know that because you always shiver washo malema wathi they shiver too much baba khulume iqiniso uthi-ke ubaba umdluli waphuma umhlangano uye entabeni kukhona indawo la kwakuthiwa iseyintuthwaneni kwakuphunyulwa khona ngobona ufike kungasekho sekukhona indlu yogesi manje ithi-ke inkosi mayiseyifikile lapho kuthiwa yahlala nabantu isikhashana yayisibabiza yayisithi Manazaretha sekufika abasezulwini bathi asizukuya entabeni asiwugibela entabeni ngoba kukhona amadoda esiwashile ebuhleni kwakukhona befundisa abathatha babesele ebuhleni ngizobasho futhi ngoba ngikhulume ngawo angifundele incwadi mfana Roma 9:19 Lawa mozi siyacula la ekhaya sihlabelele yona ihlabelela we sing here funda mfana khona uyakuthi kini ithi le ncwadi khona uyakuthi kini usasolelani na kukhona kwenziwe ongaphikisa wenzile na ubani omelene nentando yakhe na ubani wena omelene nentando yonyazi hayi muntu ndina ubani wena ophikisana nonyazi lapha ebuhleni na okwenziweyo kungasho okwenzi ukuthi ungenzeleni ngaba njena na ngiyabonga mfana Nkosi ilanga ithe kuphakameni sasiteli nabo abafana laba bakithi
omfundisi ngithi labo ogcwensa lapha ithi inkosi inyanga inkosi ilanga ithi nganikwa yonke into emazulwini ayikho into la ekhaya engahlanjululwa akukho into engagezwa ithi kodwa yinye into engazange nganikezwa yona ugeza ongqingili anisakwazi lokho namhlanje ngoba senisaba angikwanga amandla okugeza ongqingili itabane laba isingisa bakhomita isodom they are sodomizing okulandelayo bazokwembatha nezimbuzi nezinkukhu bakhomithe ibestiality ulimi lwasemzini ma uya eKenya ngoJune last year sengikhohliwe idate ijaji lakhona lithi abantu nani baletha lapha enkantolo ngoba uyaboshwa eKenya mani baletha lapha anoqale nibaphenye izinqa lawo kuthiwa bayizitabane noma bayizinkonkoni ithi bese liza ne-report full report stating what you guys have found from those people. Bayazi-ke bona nami ngisazoke ngiyekho ngiyabe ngicobele kutholakala lapha ey'bunu zesitabane noma esakangqingila I don't know inkosi la ngayithi kongqingila kodwa yinye into esingimangazayo manje ngeke ngingadluli kuyona uyathanda uthandi uma ngona baba ongithethelele kodwa ngoba ngiyala manje sengijinga into elifika lapha ngikhulile manje ngeke kubuke ungqingili unuka lapha phambi kwethu ngeke ngibuke cha ungafa ungafa ngeke ngibuke ithi-ke laba bantu ncane bathola bayilento nibaphenye izinqe namhlanje la eKenya uma ubanje uthi uyisitabane noma ungqingili ukwetshwe iminyaka engaphansi engekho ngaphansi kwa-14 years sokunikeza ireport mawufu 14 years okwetshwa e-Uganda basavote lama African state ukuthi umuntu obanjwa enza lento agwetshwe intambo. If you need that report ngizothi kugulishe ku-internet uzoyithola it's there. Kepha wena Nkosi mina muntu sengikhuluma njengoPilato sengikhuluma njengomuntu ngabe lo inkomfa ekhethekileyo yabantu abanama membership akungeni nombani ukuze siqhuthule amakhizane kwabanamakhizane ma ilanga lathi alehlanga ezulwini lenhlambuluko ehlambulule ongqingili nezitabane
uthutha ngisho angasi ngonani ngoba uyena owona thina ezulwini umvangeli umhlongo uhlanjululiwe indaba yakhe yaphuma ephepheni ukuthi wawenza ukutabane nomfana mzukulwane umfana kuphenduka la wathi lento iyenziwa la ekhaya kezoba umphilo Shembe usefikile manje ugeza lento nase sihlala ngithini bafundi ma umuntu abamba umbhobho wasezulwini athi ugeze ubuya waya nezulwini wathi sengolanda manje yena isigezo sabantu abayizithabane nabazinkonkolo Paul Thulethi yini nikhela ubaba ifundisi niyamkeka nimangemuva ke nimusa phansi no don't worry, I'm not coming to you. Muniwa. I'm not going to call you no, Muniwa. No, Muniwa. Lapha eClipleti ufika wamameza futhi ukuthi usehlanjulile angafa ngeke lubeke lapha ekhaya. Angeke angene la ekhaya. Ngoba thina lo phambi kwethu wasitshela ukuthi akanayo amanzi okuhlambulula anayo inhlambuluko lo kuzile umfundisi ngesonto edlule wathi umuntu umethu ubaba uhlanjulwa kanjani lo muntu uhlanjulwa kanjani ubaba ngabe ngiyamanga sihlala kuthi asimbize lo baba asitshela ukuthi wayethunywe ubani ukuthi amemeze ukuthi usibani uhlanjululiwe ayisitabane eyinkunkulu ngelinye ilanga bantwana basekuphakameni kungena lapha ungelwasho umfoka kakhubisa wathi ayavuleka amakhabethe uma uphambi kwalesikalo uma sikuthandile kodwa Nkosi ngiyakhumbula ngilanga wena ukhuluma nathi usithandile sihlele useluleka ngokuthando sasikhuluma isilwana samhlola isikhuluma ngomfana kaKhawula ithi Nazaretha ibani nothando njengomfana kaKhawula umfana kaKhawula wasemampondweni wayemthanda kakhulu uShembe ekhona lapha ePhameli ithi wafika isikhathi wahamba wayosebenza eGoli uma efika eGoli waqala ukuba athengisa bathana sekuseni lasemini angale athengi nani khona babe khona amthanda umuntu othanda uShembe mina ngisho sokuyosho bakhona abantu basekhona abantu abathanda mbona ufake inqwaba amafoto nje uthando uLoShembe hayi ngoba isifile phando uLoShembe kuba yakunya ngakwenza ithi ngandlela owamthanda ngawo uShembe umfana kaKhawula uthi mayefika eGoli angene u23 awuvula ngabe sawuvala uma ngabe ewuvulile uyothola ukuthi akazuvala uma ezowuvala kawuvulanga isabatha mayile ekseni emini akahi uthi wayishiya babe khona laba bafana bakithi ngoba wayehlala siqoqe isihlala hlale phambi kwakhe mina ngendaba nongathini not even worried noma ngabe ubani anginandaba ukuthi noma uthini ubani ungangibulala na uzofa kodwa umhla uphela nakekho ngizofa lekho ozomela uthini njengeqhwakhe no sonke we going to die at the end of the day ngoba zoba simbona la siyafisa basimbone kwenza uthi wahamba umfana kaKhawula wagula kakhulu umfana kaKhawula uthi ngelinye ilanga wayeseqoqa umndeni wakhe wayesewubekela wayesethi umndeni wami ngiyabona ukuthi nisanethembe elikhulu nina ukuthi mina ngisawuzawusinda uthi kodwa sengibonile ngeke ngisasinda sengiyahamba emhlabeni umlwami anothatha nasi isipho ebengizithengele
bese nisisa kuye ithi inkosi ulanga kumasikosi ngalathana okwakho belisicela sakho ukuthi singumhlapho mawuphalalawise uthi umkwakabhobela uthi nilihambise kubaba wayethenga iBhayibheli washayeligoqa kwanguyisipho ukuthi isipho sehebe iBhayibheli wayeselibeka lapha ithi inkosi langa kuphela insuku ezimbalwa umfana kakhawule egula wasuyaphuma umphefumulo uthi la ngiqala khona ubuswa ukuthi umfana kakhawule uphuma uthi ngathi ngimile ngaphandle ephakameni endlini uthi ngasengiswa iphunga elihle iphunga elimnandi linukayo iphefumulo ngalo uthi ngase ngilitoza kusidoza uthi ngase ngiyibuza ukuthi imbali yanhloboni lento kanje uthi kwashizwi la ekhanda kimi lathi Shembe akuyona imbali leyo umphefumulo womfana kakhawula akasekho emhlabeni silathela lapho silathela lapho isahluko sesibili Samuel oqala isahluko sesibili uverse 32 31 kuya 32 Sifika la ngolunye usuku isahlala endlini encanyana ithumana umfundisi phambi kwami nomfundisi noma nombanza ithi hamba nobona endlini kuthi ingubo zoba wahleli angifuni ukukhuluma kokhuluma bona funda bani bheka ziyeza izinsuku ithi kala ngathi bheka ziyeza izinsuku kuwe engiyakunquma ngazo ingalo yakho engiyonuma ngazo ingalo yakho engalo yendlu kayihlo nengalo yendlu kayihlo ngale mkhuba engcolile engiyenza la angazi mina baba uthanga ngithini kuthi wake wadlala umuntu eduzane kwesiqiluthi ungabibikho ixhegu endlini yakho ungabibikho ixhegu endlini yakho
ukuhlupheka kwendlu yakho uyakubona ukuhlupheka kwendlu yakho ukho konke okwenza okubi ukho konke wabenza okubi ngiyabona nawe nomusa kakhulu nyazi wesuku umusa wakho usuweqile kodwa ngeke sikuphikise ngoba uvele ezulwini ngeke sikuphikise ngoba uvele ezulwini anginandaba noma uhambo angibona mhleshi mbuko kodwa ngeke ngiphumule phambi kwakho ngoba uyinkinga ngeke ungibone abalele edini ubuzile umfundisi wathi umuntu owethuke ubaba owethuke uNkulunkulu uthethelela kanjani angazi noma ngiyifuna ukubabize nibizena ukuthi azofakaza lapha ekhaya angikwazi umkhubo owenziwayo mina ngokwami la ngipheka khona ngangiphenya amacala kuthiwa ama high profile cases la eThekwini High profile. hayi uthi alivuki icala khona amacala avalwa undetected lawo macala they are waiting to reopen when the new information and evidence arise bese livulwa abosho indoda la ekhaya yethu ubaba ngihleli nayo lapho yathi ubaba imbone ebhemu kodwa ngihleli nayo salithetha icala layo sinabefundisi nangu sihlalo sahamba saya enkosini sathi inkosi sesithethile isize yavuma le ndoda yathi inkosi angifune inkomo angifune imbuzi yomuntu ongethukile yomuntu ongethukile anandaba mina futhi ngeke ungikhiphe mina ubaba wafela lapha enzansi uma ungena lapha emthombeni khona idokotela lefoni lababa ungamahlobo tusiye komashini mathanga kahlangana ngoba hlangana ngoba kolunye ekukhiphe mina ngoba angiyenzi le shwini le punch le enile xofalo bese ngithi asithuki ithina sabuyela kuyona le ndoda sathi wendoda hayi hamba siyakukhipha namhlanje la esontweni kuyosho unyazi ukuthi ubuya yaphuma yahamba kodwa befundisi nimbuyisile ukhona la ukhona la uyangiyiswa nje bakhuluma nje hey phuma wena hamba wena go sizadla kanjani ukumaya kwasezulwini kukhona ikilothi eduzane kwethu ingani labo bantu bayizikilothi hayi wempolisi umemezela uthini lapho kuthi ukhululile isihlabani hayibo ntombela sekwama kanjani hey madoda hey madoda how madoda khona la ekhaya lithethwa kanjani icala lomuntu osuke ethula unyazi lithethwa lithiwani ngoba at the end of the day ufuna kube khona umangali ozothi umthuke wathi ufuna unyazi lizoba kini lapha emakomidini lithi kwethuke wathi ufuna zoma kini ubaba athi umthuke wathi ingonazweni lapha umuntu ugwazwa ngabantu adutshulwa ngabantu afe ahambe amaphoyisa ngeveni yasemoshwari afika silayithi isidumbu asithwala asifake emotweni asihambise emoshwari uma isevula emadokodo akaze ngabhala ngalo muntu ofile athi vesazi lo muntu omgwazile noma vesazi imoto emshayisile aye athi state versus usibani Yeah.
wena ulindela sathi Shembe ukuthi nokuthi ingabe ilento lesentu makuthi kancane senihamba sizozwa kuba ukuthi uthini kanti ubaba uzokhuluma amacala asemhlabeni why mina ningabi ngamajaji ngoba wena nje bakalula simfikela lo mfuzi usho thina sesimgobula umuntu sabaxosha sathi hayi baba sibaxoshile thina oyithuleyo beloshe asathi baxoshile baba sathi ngeke siye futhi thina kubaba nakhona baba kuthiwe sokukhuluma kahle kodwa sathi ngeke siye kubaba siyakuxosha nje umsebenzi wakho ngoba singabafana bala ekhaya siyakwazi umthetho wala ekhaya uyifuna ukuthini kunjalo ithi inkosi ilanga wolunye usuku isithathe isihlalo salapha ephakameni ithi ngibiziwe umlungu uShepstini eThekwini abengummeli kababa wayesetha ngifike nabefundisi uthi ngababiza abefundisi ngafika nabo wafika wavula iphakethe iqebu wathi uShembe uthe uzothatha lo mfana wakhe omdala uthi sethuka sonke nabefundisi bethu basathi masibuyele ephakameni abefundisi bahlangana benza ingwezana base bathi simbize base bambiza ubaba ilanga wayiseza kubo base bethi baba sicela ukuthi sikugcobe thina ube umfundisi walapha ekhaya ephakameni yayisayithula into yasezulwini yathula yamnika sithi yathi kulungile ngisahamba ngisawucabanga itheyinele ebusuku wafika ubhombela wathi ungavumi bakugcobela babefundisi mina ngakugcoba usemncane namhlanje niyobagoba nje manje niyakhuphuzela niyobacelela manje bona laba abebethu baba ubheka ugwayi bazokhuphuka babe ngabefundisi babe ngava ungafa ngekugqokela ijasi akufuni baba kuyala kusamakhosi kuyala asikho isikhulu la ekhaya esedlula unyazi asikaze sibe khona isikhulu la esedlula unyazi ungenza into oyithandayo uma uthanda anginamsebenzi kodwa asikho isikhulu esedlula unyazi uma sithule sizovela sithini kobaba mkhulu njengoba izinsuku zethu zisandele sothi siye kwenzekani ephakameni sothi siye kwenzekani ephakameni bangcono laba bangamuva bangcono abafazi bangcono abakhokheli kodwa la hayi uthina amajasi lawa ngiyabona iwona siphamba ngesingo majasi makas diermika masikhuluma njalo sikhomba ngemuva asikhombi la kodwa kulelo bushuka beyilanga unisho mina ngobhobo nomzalo mlingana ngonisho mina uphume ngikhiphe inkomo baba ngahlala ukuthi ngibashile kodwa sengibalekile ezweni hleli nawe zathi kuyezinye zasala ngikhuluma ngothando mina manazaletha inkosi yasephakameni uma ifika kuleli sethebenzesini yathi yedwa yayiseyibeka phansi besiqoqela ubaba la yayisibeka phansi impotimende yayo yayisiphakamisa yayisihlangana nomfana kaNobo naye phakamisa lobesoshana wakuthiwa uAlbert amazwi la kangekho angixoxela obaba asikho zosixoxelaza indaba sakwaPostola sifuna indaba zaseyouth sifuna indaba zakwezindaba sifuna lezi zindaba la ezenyanga yesizwe ezothika ezenyanga ezagobela lezi ezakho nje zibe kumthakala wakho uyibona ngenyula basofa uhlakaniphile kodwa ngilanga ngeke uhlakaniphe mfana kithi abahlakaniphile sebahamba abafika bezocelela umthetho umadimba abomvu umthetho abekho namhlanje babetha sibaziya bazi thina
beze batshela into yasezulwini yathi ubaba wayithethelela mina ngithetheleli Baphi namhlanje njengoba nawe uhleli ethungamelo lomshumayeli bastop uzokuthelela ngotwana ngesingisi kuthiwa birds of the same flock together yona ifanayo zidiza ndawonye nangeke ngifane nawe mina ngoba ungalapha ekhaya mama wakho shimana nami la ekhaya azange akuhle lento kuthiwa yini eshiwa amaphusazi bethu wadla simophusa amanzi hawu sizothixo bakwethu ngike ngafika lapha ku-Town Road ngafika ngathi inkosi yamakhosi umkami umkhokheli kusakudlule iy'nsuku akabelethi yayiseyiqikilisa yayisibusa uthi indaba ngathi baba ngazi njengoba ngisekwena ngize kusangoma sasezulwini yayiseyithula yayisithi uyamazi uDr Zungu eThekwini ngathi baba ngiyengizwe kukhulunywa ngaye yathi akuhambe kuyena umise kuyena uzobona ukuthi uzokwenze njani uzobona ngaze ngambuza ngathi hawu namhlanje uthi angimise kuDr Zungu kanti wena wenzani la Nangona ambuzo kanti wenzani zonzani yayisayithatha iduku yayisayibambelela mali sayifuna ukuhleka yayisiyamamatheka yayisithi hayi kulungile hamba olanda uVaselina umkhothise wona awukhothe aphuze namanzi ngase kuphuqa omunye umfana la phela ngumfundisi mina abavakeli abamabhoya befundisi abashumayela abamabhoya ngaselethela uVaselina hamba uthenga omunye wayesethu umuno phakathi wathi awukhothe ngithe ngifika ngathi khokha uVaselina mntana mzobeletha wakhotha kabili waphela ama-hour amathathu wathi baba ingane isiyehlile mrebe ngathi ukuthi ngenza wathi ngiphuthumise esentekasini ngangingena emotweni enhle imoto engiyiphiwe inkosi engiyithele ngo-2.4 million rand i-Range Rover kodwa ngahlala mina lutho lala ngadlile namhlanje ngangitshela mangifuna ukuya-restaurant sasa ngiye-restaurant mangifuna ukuthenga imoto i-email i-statement sami bheka ngithe ngibiza mfana sengizosayina ngalo phambi kwethu mina enimgugulayo manje hayi emveni we-hour efikile esentogasini wangifonela dr wathi ayiseyishaya iphathini naturally akahlizwanga ngaye lo engifuna nokumbulala manje ngoba noyise nambulala ngangimi lapha wakhuphula ibhluke unyawo laka-left wathi buka mfundisi ukuthi bangenze njani luchitha amanzi ngenxa yenu bafundisi ukuba isemhlabeni lesayingane ezingemuva ngabe zenza lento kuthiwa i-revolt R-E-V-O-L-T kodwa kukhona emhlabeni angifundele ihlabele 131 iyona lento esizoyenza futhi ihlabele ngifuna uhlala phansi manje futhi 131 amaNazaretha 131 futhi sheshise mfana Nkosi baba sizwe Nkosi baba sizwe fukamela umuzi wakho fukamela umuzi wakho lapha ebuhleni umuzi wasekuphakameni uchithe izitha zawo bonke abazondi bawo abangabalotshwa njengoba uzoloba abantu manje uzungabalobi encwadini yokuphila chithwa amagama abo wahlangule wena nyazi yozulu encwadini yokuphila ichithe nemizi yabo ingahlali muntu abazonda ulabuzwa wasehleni abazonda unyazi sibachilizela kuwena nyazi yozulu basibekele Nkosi bangasivukeli njengoba sikhuluma
umthandazo wethu ukuthi unikeze itabane nezingogoro nikeze ongqongile bopha yonke lento le konke ukuhlupheka kusemhlabeni umuntu oyingqingili ukuthele kuya hlupheke aze ofa azayofa ngoba ekhanda lapha akuxabhanga kahle kuye akasile ekhanda ngikhuluma ngothando mina olayibona inkosi yakwaQobe umeseni isejele uthi ubaba ongithalayo wafika ubhombela isimalo samampondo esikomgothaza sithawu komenzemle bengaphansi ethule esikhwele mlamla kuzingabezeme uduma besaba abasemhlabeni abasasizulule phuzu indwele uthi ithi inkosi yakwaQobe yabona ngomuntu ethi gqi esitokisini kuyona uthi ayisicabeka lo muntu ukuthi ungene kanjani ngoba imvalo ivaliwe uthando ithi ngwazulu uthando uJuliet thando uShayisha uthi wayisememeza meseli utangazi washone ukuthi ngiphendula ngilinceku yenkosi ngathi ngizosemphendula ngithi nceku yenkosi ngikhuluma ngothando oyihlo baqokelana wena baqoka athi uzenze hamba uyizuza manje ngoba ungafanele ukuwela uthi umesane wayisethu ubaba omkhulu uyafuna ukubona abantu abakuvikele ngesikhathi udutshulwa ngamangisi uthi inceku yenkosi ngiyafuna uthi wathi izibaba umzuzwana nje wavaleka amehlo bangathulele wayisebona abantu abaningi begqoke izingubo ezimhlophe uthi ngaleso sikhathi amehlo asevuleka Suppose I don't say me drink water. I drink water. Uthi ngasikhathi kuvuleka amehlo wayisethi ubhombela ubona ngilapha njena ngabantwana bakho ababili ngaleso sikhathi undabesitha umeseni wanabantwana ababili umfana nentombazana uElizabeth wakuyimuntombazana yayibizwa kuthiwa uElizabeth mangikhumbula kodwa ngisakhumbula ukuthi wathi umfana ubaba uthi laba abantwana ababili bakho abakhalayo emuva uthi pho nceku yenkosi ngiyakhokha ngani ngoba amangisi abelungu bawudlile wonke umhlaba bami baze bathatha nabantu babo Namhla Nkosi Shibu uyelaku Sikonile uhle labafana. Yeah. Sikonile nje lokhu hlalele ubona. Fikisa. Fikisa. Libona. Sikonile nje lokhu. Uthi wayisethi kuyo inkosi yakwaQobe uma uphuma ngizohamba ngiyokhuluma nabaphathi bejele bakukhiphe uma bezokukhipha uyophuma ngaphandle uyawazi umuso waseThekwini ithi indaba ezitha nceku yenkosi uthi uhamba uyeThekwini ufike ushamayele ivangeli lami ivangeli kaShembe kanti usho ngalesikhathi lo Abednego Ngcobo ahlangana naye sabe ehlangana naye wamkhweba wathi
ipotimende lami uhabediko waphatha ipotimende lapho phela waya waphindanga ngasuka waze wawuvula ithempeli lokuqala lekuthiwa elapha eThekwini kodwa uthiwa yini ngaseDurban station ivondela nimbethela nje imuphi umsebenzi awenzile usekhona lo mshumayeli uvula isikhala wena uzale kwakhe la ekhaya umuntu mayisoni awunqiki kuyena lasegubeni yakhe mshiya yedwa vulani ikhala ngapha hayi ngiyasho baba sengehluleka hayi sengehluleka umshumali ulambo lowo ulombe nomulombe hayi ngehluleka mina baba I can't do it anymore. I can't hide. Ngaze ngifake ikhophahead Icilongo ngabakho. Umbona ngafa. Futhi ngeke ngenzele lutho umuntu. Hey! Ngithatha ubala umuntu nedaba iphepha. Sizogibela idaba iphepha njalo. Mina no. Mina izinga. Nawe ndalibheka maphathi. Bheka maphathi le. No. Yes. Bheka maphathi angihlakaniphile mina odlala maphathi. Bheka maphathi la balusa khona. Bheka maphathi no. Yize no. Ngabona wena ohlakaniphile kuhle mala. Sentombazane nokashakane nabela. No. It's your pain, not mine. It's like I couldn't go as a car, saying a sheer near the nearest one. She was like, he is a bird. He won. Uthumane ilawa sengathina uthi lapha laliyimba ilabanda uthi wakuyi-Roman Catholic ngifuna ukutshela la kusekhona indaba yethu thina befundisi ukuzonda obaba ngale kwesizathu ukubabulala ithi kwakuyi-Roman Catholic kuphela kwathi ngelinye ilanga ehlukana amakhola zahlukana iy'nkonzo zabeningi uthi ngesikhathi zibaningi kwehla inhlanye yasezulwini yawaphansi emhlabeni uma yiwaphansi yayinokukhanya okwehlulelo kungaziwa uthi zonke iy'lwane zaya kuyona ziyoyibuka zibuka ukuthi ukukhanya kuni lokho nje uthi neselesele laya liyobuka uthi ukukhanya kuni leli malifika khona laseliyifela ngamathe uthi ngabuza leselena hawifelelani ngamathe uthi ngicasi lithi isele icasi lokukhanya kwayo yithi ke Nkosi Yesu nomhlaba baba esengigijime baba ngasokuvuka nephila ngicela uNkulunkulu awuthathe umsebenzi wakhe uphethe ingane ibhibhidla baba kodwa hayi sibagadile bangakubhedeli baba uyakhala gospel khona yantshetha ngazaphuza utshwala hey police awuvusa insala ngalokho reopen the case nonke befundisi nizansi to attend the case whether there was a dream whether there was no dream whether kwakukhona iphupho noma kwakulungakho iphupho kodwa he was not supposed to go emathempelini ashumale ngakho kwakuyiphupho lakhe yedwa ngoba ilanga lasitshela lathi engolala ufika amadimoni ubone kuyimi kanti akumina idimoni so you can't go more than one temple ushumayela ngokuthi kwakubheka ugwayi kodwa ulapha phakathi kwenu nangu umfundisi umcela sazithetha naqala usihlala sekucebile baba umshisile baba Nkosi Yesu eliwethela ngesikhathi Nkosi yabusisa
Mayoti fayela kusisa mazwa. Siyabonga amazwi amnandi sathukulisa inkosi izimbusisi. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 28 128. Sicela umshumayeli Ncube waseNqabeni asolele isihlabelelo inkosi imbusisi. Sibonga abangcwele.
Asibonge. Iphupho likaBhombe eviki omhlaka uvuka ubuntu enjani babethu uJuly akayikuvuka zingayeke utshani amagudu okubheka baphakamela inyama yahlala umandu seyinhliziyweni zehlwele zonyasi wehlula uhulumeni wehlula inkantolo oweqembu osu nabalibasi inkantolo ubukhosi zibenza ubhethu ibhakuza uthi walokuthi indlela silokothe walokuthi inyokele kunyama eliyafuma walokuthi ubhothe enkantolo wafuma walokuthi uzwathe ekhela lafuma walokuthi ubheka bezako abasothuni wafuma ambende ebhanqula umhlaba siyelukelwe iningizimu namaphethelo jikanezo njengeqhamuka ushona ngapha qhambe ngapha unizamshini zawa uqatha eGrita zazingemaphele fuswa intuthu emqadini kwazi yathobela nuku yasulu sikasomoya obenyawo singamaqabuqabu kuleza ntaba phisela imhlophe lisagela iconsi emakhosini libungazwe ngamakhosi emzansi nezwe limonyozelele siviko sawuphoselo sabalapha nabakude ufike kanjani esizini sawulwazi umqetshwa amqhubela seqinini zamajele eRobben Island eyawubhula umbethe emkhulu nangekephe onyelele ngafesi ngaso oshonjolo noqonsa ngandlela ezinyukanyuka zifuze ezenkabankulu ebheke ekuthuthukeni wayegobe eBuhleni ngendlela wangehlula ngesilo isho nasegoli ibhizela lapha uqabe eBuhleni sekwabakhona isigodlo sasentshonalanga ekuthuthukeni kwamaNazaretha sekwabakhona isigodlo sasehlambulweni ebuhleni bamaNazaretha sekwabakhona isigodlo sasoswathini ekhenana lamaNazaretha ile ndlela ebandane obendulo namhlithethu kwelenyuku suse semnangempindi ugide emacabazi komkhulu uphela imkhese emahweni asenhlosini wakanabikelela ngesitezi benjengengotshe endaba ezinathi wakanabikelela ngesitezi benjengengotshe emzumusha wakanabikelela ngesitezi benjengengotshe eJudiya wakanabikelela ngesitezi benjengengotshe kwaGibisila wakanabikelela ngesitezi benjengengotshe enkanyezini wakanabikelela ngesitezi benjengengotshe eKhalidi wakanabikelela ngesitezi benjengengotshe eLindantolo wakanabikelela ngesitezi benjengengotshe eKwandeni oyakufulela kanjani uthatha ibhono wayibeka ngasemsamo liyefela vuka icala enkantolo langathumbe ligobokela godla umyoko insingi esiyayishaya isagileni kumanje sithengila hlahla lonqawe isemasawuna kithi ebuhleni ligwegwela amagugu ebadla ashiri yakho bobunqasa lokuphakulela ubukoloti sathi ibhini lili mtenkezo sibuko seyinkantolo elayibuka ngasi ijaji uyaphi amazembe eqhubekile qagula kwezwa ukusika ubuwabo bashona eJudiya hafethu umuntu enkantolo aqasha amasezetaleni elaphelele monje umuhambo bathi uloyiwe nobhubhula bawuloyisa ofuna ngecala engenzwa kithi emandeni kwenkwezi qamephekwekhelana nsansi usimango ngonyasa umthala kwadabuka imvesha bhangazeka iyabhoda uqume njengamambi umnandi bethuka nomhlubuko kobo zakha luku ifunga ihlakaze mlomona ngunobhaqa shingela shikizela tholiseka samashobane eMpumalanga zayizala abalabe likhenana unyusi nosiya wathi kulivule yebe semaphawulo ekhasini yabomhlangano inyoni mayiphumuka sokhabuzela ingu yasale komisilabo sezulwini lalala ibandla kwelama sithenga idlanga qangisithwebule ngomvemboncokazi yakhothamza bangelitabe ithumeni kwahlopha ibhabhayane zafo ukuzibembuluka zaphephela ejotshana nasemadwaleni
Ibhuleni ethenesha sibabala nje abangaphuthuma izitha ihlale emkhwane nje azibe njengeyinqawu sidla amancomo la hlala basephakameni abangakanani nasemagudini obhema abanganene la hlala basegingezini abangakanani naso njengesilembhemisa enyamazana abanganene la hlala basethembe esihle nabo bangakanani naso nsele xhumisa enyamazana abanganene Nasaruparama, Aganganani, Ishamatusha, Chaganela, no Putula, Lamu, Babanga Sana Tabaso, Sasarabai Copilla, Sana Coco, Sebos and Nugabi Susa Sagatiko, how much of them care? That was supposed to be